Pokaži se ljudima. Ne želim. Kadru. Ne želim. Ovo je gospodin Vlado Bače. Jedan od najboljih hrvatskih, ako ne najbolji. Baš će mi mobitel niz. Evo opet je. Evo. Čeka, počneš hvalit, njemu se ruke počnu trest. A najmirnija fotografska ruka u Hrvatskoj. Najbolji automotiv fotograf u Hrvatskoj. To je činjenica. Da li si ti ikad letio helikopter? Nisam. Dakle, ja nemam apsolutno nikakvog znanja što se tiče helikoptera, bilo kakvog letenja i bilo kakvih takvih nekih stvari. Dok većina nekakvih klinaca dok odrastaju sanjaju da budu astronauti, piloti i ne znam šta sve ne. Ja sam sanjao i pripremao svoj život od malih nogu da budem upravo ovo što sad jesam, to je vozač. Mene letenje nikad nije interesiralo i ne snalazim se baš najbolje u tim. Ovo desno lijevo može, ali ovo će mi ovo gore dole, meni se želi da se to pobune. Trenutno idemo prema Zaboku i idemo u simulator letenja. Idemo do Matije koji će nam pokazati kako funkcionira jedan od najnaprednijih simulator naprava u ovoj regiji na kojoj treniraju vojni piloti i slično. Ako se ne ispovraćam, ovo bi moglo biti poprilično zanimljiva priča. Ovo je Matija, bok, još jednom službeno, bok. Gdje smo i šta radimo? Sad se nalazimo u heli centru Toplice, u Krapinskim Toplicama, centar za obuku pilota koji je otvorio vrata svima. Pozivamo vas, dođite, vidite, probajte. Imamo simulatore leta koji su odlični. Znači, ne moraš biti pilot, ne moraš biti vojnik niti pilot da bi došao tu. Znači da bi došao, da bi probao, ne moraš biti profesionalac. Ajmo. Tim više fan je kad je neko amater. Dobro, imate vrećicu za povraćanje? Naravno. Imamo dva simulatora, FTD3, Flight Training Device Level 3, to je najviši stupanj simulatora, to je najviši level simulatora fiksnih, znači koji se ne miču, koji su statični. Imamo FFSD, kojeg budete vidjeli sad za koju sekundu. Ovakvih nema puno, zapravo ovog tipa je jedan jedini u Europi. Motion System je CXDOF, 6 Degrees of Freedom, što znači sa vibrirajućom platformom, što znači da mi možemo dočarati 99,9% leta u pravom helikopteru i po jasnim standardima pošto smo certificirani sa strane Europske agencije za sigurnost u zrakoplovnom prometu. Jedan sat u njemu se računa kao sat vremena u pravom helikopteru. Vidiš. Tako da nije za vakancija. Znači igrali ste svi Call of Duty, jel? Dobro. Ovo je radno mjesto instruktora. Ovdje je konkretno sve za Mi-8. I imamo oba dva simulatora koja su tip Mi-8, MTV-1 i 171. To su simulatori koji imaju osnova koristi Hrvatska vojska, tako da im je to dosta poznato, jel? Zak je taj tip jer je to najprodavaniji tip helikoptera na svijetu, jer se već 50 godina radi po istoj priči, samo se malo nadogradi. Mi možemo simulirati apsolutno sve, od engine failure, bilo koji, znači to je najmanji problem. Noć, dan, maglu, u nizini, peći, fog, kaj god vam padne na pamet, mi to možemo. Znaš da je stvar ozbiljna kad imaš pruge po pudu. Koliko tu gumbića ima.
mi idemo na ovu stranu, navodno. Tak, ovdje nogu gurnu, dobro. Klipseri. Čekaj, di smo sad u? Sad se nalazimo u Adleru, a u kokpitu smo FTD3 simulatora. Ovo je odličan simulator za naučiti tehniku pilotiranja i opće stage dojam kaj je simulator. Svi gumbići, sve kaj vidite je sa pravog helikoptera i sve je funkcionalno. Na odličan stvar. Idemo letati? Ajmo. Ajmo. Znači, imamo spojene kontrole, malo mi maknem noge sa pedala. Aha. Pa ću ti poslije objasniti kako. Pazi ti ova palica, to sve ide gore, glovo. Evo tu je olimpijsko selo, Soči, evo ispred nas. Tu smo Ruse dobili na prvenstvu. U desnoj ruci imaš ciklična palica, jel? Znači sa njom određuješ smjer i nagib glavnog rotora, vidiš? Ok. Znači imaš na palcu gumbić kojeg osjećaš, to se zove trim. Stisni trim. Kad imaš trim, oslobodio si kontrole za palicu i za pedale. Kad radiš s pedalama upravljaš sa repnim rotorom. A sa lijevom rukom, znači sa kolektivom, dodaješ snagu u motore. Ok? Znači koordinacija ruku i nogu. Imaš sparking senzor? Ne, nažalost. Čekaj, zakaj moraš davati gas? Zato da ne pademo pod pušku dole, jer smo smanjili brzinu potpuno na nulu. Idemo dole. Ne bi ja ovo. Sad idemo ovo veliko, sad smo letili smo gdje smo samo sjedili gdje se to nije micalo, micao se ekran. Dobro je, nismo se povraćali. Sad idemo u pravi. The real deal. Znači ovo ima i vrata, sve ima. Je, naravno. A padobrani? Nemaš ni upravo. Naša, da. Padobar. Okay. Dobro, razlika između ovoga i onoga je što je ovo takozvani 6 DOF ili ti 6 degrees of freedom ili ti 6 stupnjeva slobode gibanja. Tako je. To je onaj kaj smo rekli da se 1 sat računa kao sat u pravom i idemo letiti. Ja. Dobro, ajmo letiti. Ajmo letiti. Znači ulazak je ista stvar. U pitch dark i sad je tu malo gimnastika nogom preko ovoga. Ajmo lagano dole. Znači na stajanci je This
Preživjeli smo i simulator sa 6 stupnjeva slobode gibanja, letili smo malo, imali smo i bočnog vjetra, imali smo svakakve nekakve simulacije i udare i vjetra, i po noći smo letili i po kiši. Čisto da vidite koliko je to mrtvo. Prvo da ti se zahvalim, mislio sam da će mi biti loše, da ću povraćati, ali imao si pravo. Mate je rekao u početku da na statičnom simulatoru ljudima obično bude zlo, a na ovom dinamičnom ne. Ja sam se bio sam se spreman kladiti da će biti obratno kod mene, ali moram priznati da je jako fora iskustvo. Iznenađen sam zapravo koliko je u motion simu, odnosno ovoj treskalice velikoj, koliko je to realno. Letio sam s helikopterom u životu svega par puta, ali mogu reći da je prilično blizu. Bilo je trenutaka kad me uhvatila panika malo, ali nije ona varijanta da se pogubiš, da ti je zlo, da ti je muka, da si dezorientiran, nego je varijanta da uhvatite panika, poginut ćemo, onda se sjetiš da su simulator, onda se počneš smijeti. Tako da je super. Daj mi reci, da li radite i obuku civilnih pilota? Da, znači mi možemo napraviti tu, ajmo reći, from zero to hero sve, jer imamo sve... Dobro, recimo amaterski, ja sad dođem, pročitam tam one Biblije koji sam mi pokazao da treba znati za letenje. Postoje pravilnici, nije to baš sad položiš znakove i vozi. Tako je. Ali da pročitam te knjige, koliko bi cca mi trebalo sati na simulatoru da mogu recimo ukrast vojni helikopter od Hrvatske vojske i odletiti sa plesom. I spustiti se negdje, ne poginuti baš. Da, kaj ja znam, ja bi ti dao 3 mjeseca, 4. To je puno. Da. I koji program nudite, ajmo reći, širokom puku? Da, znači mi smo sad od, ajmo reći, ove godine, kraja prošle godine, počeli sa pričom da turistički otvorimo centar za ljude, da im damo priliku da vide, iskuse simulator. Mi bi htjeli ljudima približiti letenje, opće kao avio industriju kompletno, da shvate da to nije neki bauk, da ti ljudi nisu bez uvrede super ljudi, nego su samo naučili nešto više od drugih, nešto puno više, da me ako bude to gledao neko ko je pravi pilot, ne shvati krivo, jel? Dakle, pravi piloti, uvažavamo vas, ali slažem se, ovo je onak virus, definitivno da nemam toliko hobija i da nisam toliko zaražen sa autima, ovo bi bila jedna stvar kojom bi se zarazio, ali je jako interesantno zbog koordinacije. Da, znači fora je kod letenja da rade istovremeno ruke i noge i to mora biti usklađeno savršeno. Recimo, ona najbitnija stvar koja će ljude zanimati, koliko to košta? Nije skupo, fakat nije, znači 15 minuta je 375 kuna. Imamo svašta u centru, imamo i neki mali muzej, showroom i tak, to je sve još u nastajanju, znači imajte na umu da smo još friški u toj cijeloj priči i da se dođe uz najavu. Pratite nas na Fejsu, na YouTubeu, Instagramu, kaj ja znam, najbolje je da dođete i probate. Eto, trebate doći i probati. Ja sam došao, probao sam, doći ću vrlo vjerojatno još jednom, barem. Budemo se mijenjali. Hvala ti u svakom slučaju. Preporuka svima, pogotovo ako ste iole zaraženi letenjem, svakako posjetite ovo mjesto i probajte, pokušajte se za palicom.